Poliglotski način, učite se več jezikov hkrati. Tema lekcije, kuhinjska opravila. Pripraviti. 准备、準備する、준비하다. Kuhati. 烹饪、料理する、 요리하다. Rezati. 切、切る、 자르다. Sekljati. 剁、刻む、 다지다. Narezati. 切片、薄切りにする、 얇게 썰다. Olupiti. 削皮、 皮を剥く、 껍질을 벗기다. Oprati. 清洗、 洗う、 씻다. Splakniti. 冲洗、 すすぐ、 헹구다. Posušiti. 擦干、 乾かす、 말리다. Zaureti. 煮沸、 沸かす、 끓이다. Coreti. 煎、 炒める、 튀기다. Peči. 烘烤、 焼く、 굽다. Peči na žaru. 烤、 グリルする、 그릴에 굽다. Kuhati na pari. 蒸、 蒸す、 찌다. Mešati.
搅拌。かき混ぜる。쳤다. Zmešati. 混合。混ぜる。섞다. Naliti. 倒。注ぐ。붓다. Dodati. 加入。加える。더하다. Sigreti. 加热。温める。데우다. Ohladiti. 冷却。冷ます。식히다. Postreči. 上菜。出す。내다. Poskusiti. 品尝。味見する。맛보다. Začiniti. 調味。味付けする。간하다. Odsediti. 沥干。水気を切る。물기를 빼다. Pokriti. 盖上。蓋をする。덮다. Na Flashcards Luna je na voljo več kot 180 tematskih kompletov, 6 pa se lahko učite več jezikov hkrati v katerikoli kombinaciji, ki jo izberete. Skenirajte QR kodo, odprite ta komplet in sestavite svojo kombinacijo jezikov.